Shalom, siang Bapak Inang. Sunaya genawa poso pakon sekolah minggu. Naboy mandihuti kebaktian secara tatap muka. Sunaya homani asoman nangaduk mandihuti secara live streaming atap di Jape Marianan. Goran ni minggu ta aima minggu patuluan dop Epipanas dengan topik Yesus ay mahagogok ni hatan ni bata. Asisada pamujiota apa pangarapat tauban ni Tuhanin ibere panorang ubata lau bersaat teduh sejenak. Saat teduh secara pribadi dimulai. Amin. Riap mahita jongjong. Ibagas goran ni naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na pasing, sito palangit pakon tanohon. Amin. Dopakon hanima maahu ase ipalua hanima ale ujung ni tanohon. Ay audo naibata seng daung naleganbe. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan naibata Bapa nami pargogo nasotarimbang. Domma ipatalar ham hadirion mu marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Manbahen gabe takas panandayon nami bamu. Ham do Yesus ipalua hanami jolma pardosa baggalon. Halanyai pargohoy ham mahanami manombah ham ibagas tondui pakon hasitongan. Ase parsombahon namion gabe hasangaponmu anjaha pasu-pasu ben nami. Marhite Yesus Kristus si palwahin jalo hamma tonggo namion. Amin. Hundul makuria mandoding mahita. Sada goran nama jenges sumbai ganuk goranin. Goran itu hatta Yesus indosi jengesanin. Mandoding hitam bande haleluya nomor 304 ayat sada tambah ayat tolu sada goran nama jenges. Pamonang tonduhin gano praten ni sibolis ningon rota bainoni dodi ko kita ayat na patuluhon. Gano praten ni sibolis
mahita jongjong. Sopot kot hita madosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pardiar layak anja parholong niuhur huban nami haganu panjolma. Dom ihatahon ham ase totap hanami marhasa daon manggulu ibagas damai apa hasitongan. Hape gati dohanami manggolu apa mamparbahenan naso iharosukon ham. Hurang sirsir dohanami paingat kon hasoman. Gati pambainan nami parsahap nami mambubay hasoman hubani na hurang dear. Gati hanami mamakai hasoman padaskon sura-sura ni uhur nami tumang. Ambah niai gati lupa hanami mandalankon tanggung jawab nami itong-atongan ni keluarga apa rumah tangga nami be. Halai ni in maaseroh hanami ibagas unduk pakontoro ni uhur hilobemu masopot kondo sa nami. Maidok mahurmu ben nami sasap hamma dosa nami in. Topahamma urna baru ben nami ase ulang inunut hanami mardosa dopakham age dopak kasoman nami jolma. Ipindo hanami on hubamu ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangar hita mabagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Anggo isopot kon hita dosata hatengeran yuhur anja bonardo ia manasap dosata apa paborsikon hita humbani haganupan hagedukon. Ibagas holong ninay bata doma isasap haganup dosata. Halaniai pataridakon hita matanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Hasangapon mabaninay bata ibabaw. Amen. Undul makuria. Layak doham memberi au, o Yesus Tuhan kin. Ihut kon ham doh pe au, membuat urhin. Mandoding hitam wani haleluya, nomor 140 alu, ayat sadada subani ayat tolu. Olong maham saya sasap ma bamuton bihin dari konita ayat 40. Riap mahita jongjong. Saksihon hita mahata hapor saya ontain. Songon nasinaksihon ni haganup halak na por saya isap tanohon. Au por saya baninay bata bapa. Pargogo na sotarimbang na malopalangit pakon tanohon.
Au persaya bani Yesus Kristus, anak ninai bata nasasadain, Indo Tuhanta, natinubukon si Maria sanggana pehaliapan marhite tondui na pasing, namanaron na parngit, bani panorang nu si Pontius Pilatus, iparsilangkon, matei anjah itanom, turun hunagori toru, mulak manggol humbani na matei baniari patuluhon. Naik ku surga, anja hundul isyamun ninay bata bapa, pargogo naso tarimbangin. Hunjay ma iya mulak magira, laho manguhumi halak na manggolu, pakon nadop mate. Au porsaya bani tondui na pasing, bani kuria parsadaan nama pasingin, parsaoran ni sagala nama pasingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhoon yakula, pakon bani hagoluhan nasadokah ni dokahni. Amin. Hundul makuria. Kuria nani hargani Tuhanta Yesus Kristus, salam mahubata haganop. Secara khusus hubata, naman dihuti ibadah i gerejaon. Pakon hubani nasiam, bapa pakon inang, nama poso, pakon dakdanak sekolah minggu, naman dihuti ibadah ta, hun rumah tabei, hunjape nasiam mandihuti salam mahubata. Kuria pakon majelis jemaat badaskon, selamat ulang tahun mahubani nasiam. Namar ulang tahun ipukah tanggal 10 itu daskubani 23 Januari 2022. Bapak sah Limer Saragih, Inang Priska Sipayung, Stephen Aritonang, Jenny Grace Laurentina Damanik, Yusuf Nikogan Sinaga, bani tanggal 10 Januari. Bapak Abraham SR Damanik, tanggal 10 Januari. Bapak Janrudi Saragih, Bapak Janrudi Purba, Rio Edward Sipayung, Arian Prayer Sijabat, Ardela Jocelyn Purba, Anfran Medico Purba, bani tanggal 20 Januari. Bapak Jan Person Sinaga, 21 Januari. Bapak Jan V. Harapan Purba, Ranggu Anju Sen Saragih, tanggal 22 Januari. Inang Situa Tiarmida Purba, Inang Winda Purba, tanggal 23 Januari. Kuria, pakon majelis jemaat badaskon selamat ulang tahun hubani nasiam. Andohar, haporsayaon pakon panandaan nasiam, semakin marbagal ibagas Tuhan Yesus, gabe pasu-pasu nasiam, bani goluh nasiam, Tuhan Yesus memberkati. Boge hita, namar tugas bani tanggal 30 Januari 2022. Parambilan, Inang Pendeta Reliana Sinaga, para agenda, Bapak Situa Edison Purba, Pandoding, Inang Situa Jerni Samaria Purba, Partingting, Bapak Situa Wanris Purba, Parmusik, Bapak Situa Yan Saputra Saragih, Song Leader, Bapak Jasudi Damanik, Bapak Situa Mahayitin Sinaga, Pakon Bapak Situa Maurice Saragih. Prokes penerima tamu, Bapak Situa Andreas Sinaga, Inang Situa Linda Purba. Keamanan parkir, Bapak calon Situa Axel Saragih, Pakon Bapak Darta Sinaga. Koordinator, Inang Situa Tiona Situmeang, Ipangindohanami, AC Dear, Iparsisir, persiapan ibadah ta bani ari mingguan. Ting-ting namasa pakon nasi holis pamasaon.
Naparlobe aima sermon kuria. Bani hari Kamis 27 Januari 2022, ipukah pukul 10 WIB, ibahen do sermon kuria, nalaho manakasi ambilan bani 30 Januari 2022, pakon 6 Februari 2022. Ipangindo haganub anggota majelis jemaat, calon situa, calon samas, pakon anggota huria, yotang do mandihuti acara on, melalui Zoom meeting ide ipadas melalui grup jemaat, acara on boydo homa idihuti secara live streaming, di channel GKPS Padang Bulan. Namangihut ibadah hibrid, tatap muka, dan live streaming. Ibadah di gereja on, ibahen hitado secara tatap muka terbatas, pakon live streaming hibrid. Ipangindo hanami, naboy mandihuti ibadah tatap muka, aiman adop ipaksin 2 hali. Ase sama-sama kita memperdiateho nontene. Ipaksin 2 hali, kondisi sehat, janah nadop mendaftar melalui pengurus sekbal. Jadi aiman tugas-tugas hubata domu saling menjaga kita sada pakonna lain. Ibadah live streaming boy doi dihuti melalui hun GKPS Padang Bulan com.tv dengan jadwal pukul 8 sekolah minggu remaja, pukul 8.30 sekolah minggu balita pakon anak, pukul 10 bahasa Simalungun, pukul 10 bahasa Indonesia. Namangihut pangapohon kuria. Pangapohon kuria ilaksanahon bani minggu 30 Januari 2022, aima hubani Bapak keluarga Junami Saragih sektor 4, Bapak keluarga Legi Mansah sektor 4, Bapak keluarga Robinson Girsang sektor 2. Halaniai hubani haganub perwakilan sektor, seksi pakon diakoni sosial, aserohma bani acara on, termasuk dop salosai kebaktian minggu, pukul 12 WIB. Rapat BPH nama Poso, periode kedua 2020 sada, idalankon bani hari Rabu 2 Februari 2022, panorang saplaluh WIB, Marianan GKPS Padang Bulan. Rapat ia dongkon secara hibrid via Zoom pakon tatap muka di gereja. Palimahon, rencana kegiatan rapat sidang jemaat. Rencana kegiatan rapat sidang jemaat, naparlobe, rapat pengurus seksi, tanggal 10 pitu das kubani 30 Januari. Halianiai pangindo hanami, hubani haganub pengurus seksi, nama Poso, sekolah minggu, Bapa, pakon inang, pakon lansia, aseboy mamardalan rapat sidokahan tanggal 30 Januari 2022. Napaduahon pengawasan keuangan seksi 20 siah Januari 2022, ipukah pukul siah WIB, Marianan i gereja GKPS Padang Bulan. Laporan seksi ijalo PHMJ Minggu 6 Februari 2022, asedong panorang ni PHMJ manusun use ulang laporan humbani setiap seksi, tupuan, pakebaktian pagi, pakon kebaktian sore. Rapat majelis jemaat 10 Februari 2022. Sidang jemaat 10 Februari 2022. Jadi oni pangindo hanami, halani hita marhite hibrid pe, anggobani panorang si sinodene jemaat, ijaima panorang nasiam, hasoman nami sakuria, boy padaskon, evaluasi, perdalanan ni gereja tatene, bani setahun bolon, bani panorang pandemi COVID 10 siah. Awas COVID 10 siah. Pandemi COVID-10 siah di Sumatera Utara, Pakon Medan, Doma semakin menurun. Secara khusus di Sumatera Utara, Pakon Kota Medan, data baninan saminggu terakhir 10 siah das 20 Januari 2022, songonitorih kita bani grafik, di Sumatera Utara, jumlah kasus baru pada minggu terakhir, 40 halak, kira-kira 6-7 halak per hari, total kasus positif 106.170 siah halak, kasus aktif 70 halak. Sedangkan di Kota Medan, songonitorih kita bani grafik ini Kota Medan, jumlah kasus baru saminggu terakhir 22 halak, tolu 4 halak per hari, total kasus positif 40.126 halak,
kasus aktif 23 halak. AGP domma marhurang na positif COVID-19 siah, khususnya di kota Medan, ipangindo hubata haganup, ase tetap waspada, tetap mengikuti petunjuk pemerintah, aima mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan, janah tetap gol-gol martonggo. Malasuhur, sadarion ijalo kuria Indo, persembahan sada keluarga, humbani keluarga Bapak J. Lumbantoruan, aima sada unit seksapon. Domu meningkatkan ibadah keluargata, ibadah gereja tatene. Jadi, ACI boleh ipakai kuriain laho memuji Tuhan. Terima kasih mah hubani keluarga Bapak J. Lumbantoruan. Na parpudi sahali, hanami padaskon terima kasih mah hubata. Nadop membere malas nihur nih hubani Tuhan. Na membere perpuluhan hubani Tuhan. Halanyai hanami padaskon terima kasih. Aipe anggodong ididah nasiam laporan keuangan bani mingguan. Anggodong nahurang patugah nasiam huben nami. Sirsir do PHMJ membain koreksi anggodong nahurang bani laporan keuangan. Aima ting-ting na masa pakonsi pamasawan bata mingguan. Terpuji ma Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Pasada hita uhurta, martonggo hita, ibagasada uhur hita, padaskon tonggota hubani naibata. Hubamu hamba pa hanami padaskon terima kasih halani tetap doi ramoti ham hanami samingguon ibagas perdalanan ni goluh nami guriamu pakon keluarga terpuji maham Tuhan. Terima kasih kubamu Bapa boy hanami ibagas sehat na pakon na jorgit hanami na rohu gerejaon pakon nasoman nami sakuria naman dihuti ibadah hun rumah ni bei atap huja hanjape sedia mandihuti ibadah. Terima kasih ma halani ibagas idop ni hurmu boy sehat janah jorgit hanami haganupin halani holongmu huben nami ibagas Tuhan Yesus. Doma ibogay hanami ting-ting namasa pakonsihol pamasaon Tuhan barita kuria ibagas sa mingguan. Malasuhur nami hubani hasoman nami sa kuria bapa inang parhorja pakondak danak sekolah minggu. Naboy martamba umur ni sa tahun bani tahun 2022 on. Yondoskon hanami sedeya hubamu bapa agepe lang isubut hanami sada persada goran ni sedeya. Ibotoh kamdo haganup itandai hamdo sedeya. Mangelek kanami hubamu bapa ase hapor sayon pakon panandan ni sedeya hubani Tuhan Yesus lambin marbagal. Gabe pasu-pasu masedeya ikeluarga itongah-tongah parhorjaan ipelayanan. Gabe marmulia maham marhitay goluh ni sedeya. Yondoskon hanami hasoman nami namarulang tahunon. Sura-sura ni sedeya pita hubamu bapa. Hamma mamasu-masu. Hamma menjawab haganup tonggo ni sedeya. Ahape sura-sura ni sedeya na yondoskon ni sedeya hubamu hamba pa. Terima kasih Bapa. Doma ipataridahkon ham paramotionmu huben nami hubani kuriamu. Boy diar mardalan haganup kegiatan bani samingguan. Domu hujai Bapa, yahapkon hanami, anggolang hambastu huben nami, galek do hanami. Halaniai ipuji pasangap hanami hamba pa ibagas Tuhan Yesus. Halani langonggay tadikon ham kuriamu ibagas horja, naidalankon ni parhorja bani samingguan. Langonggay tadikon ham hanami Tuhan, ibagas mandalankon haganup kegiatan, bani ari-ari narohon, bani haganup kegiatan nasihol idalan kon ni kuriamu. Haganup in halani holongmu ibagas Tuhan Yesus kuben nami. Terpuji maham halani aha naipadaskam marhite hatamu igenapi hamdo. Aido nagabe gogo kuben nami Tuhan.
boy dear haganup mardalan horja i tongah-tongah ni kuriamu. Yondos kon hanami hubamu hamba pa haganup hasoman nami sakuria ibagas pergumulan na idop pakon ni sidea. Terbatas doha nami mangidah aha nagabe pergumulan ni kuriamu, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Tapi langdong nalingot, iboto hamdo haganup Tuhan nagabe pergumulan nami. Pergumulan masalah perhorjaan, ibagas naborit, pergumulan itongah-tongah keluarga, napa sekolah kon niombah nadohor pakon nadoh kumben nami. Haganup kuriamu namar horja i luar kota. Yondos kon hanami pita hubamu hamba pa. Ase hamma mengurupi hanami haganup kuriamu. Sada persada Tuhan. Tondi muna pasing mamar horja ibagas uhur nami haganup kuriamu. Ase ahape nagabe parut tolon na ido pakon hanami. Pakon sura-sura nadong ben nami marsada-sada, aseha nami marlajar, terus marpangun sandean hubamu. Langdong tuk gogoh nami Tuhan mandalani goluhon, anggolang ham membere gogoh kuben nami. Halani ay terpuji maham, halani holongmu ibagas Tuhan Yesus. Napataridahkon, langonggay tadi kon ham hanami, langongga ilopaskon ham hanami, baniganup parut tolon, nai hadapi hanami. AGP langi botoh hanami sada pakon na lain Tuhan. Parut tolon keluh kesah yang paling dalam, keluh kesah yang tidak terucapkan. Nadong ibagas uhur nami. Haganup in ibotoh kamdo Tuhan. Yondos kon hanami Tuhan. Haganup kuriamu nasonari tibal halani naborit. Hubani piga-piga goran na isubut kon hanami. Pakon nalang isubut kon hanami. Yondos kon hanami hubamu. Bapa situa Jeksiner Damanik. Bapa situa Erhata Rihoran. Bapa Pormen Girsang. Inang Nyonya Gustaf Purba. Inang Nyonya situa SD Sipayung. Nasodari Tibal OP Ipodoman Tuhan. Pakon inang Nyonya situa F Saragih. Pakon inang Nyonya situa TP Girsang. Pakon inang haganup na lansia yondos kon hanami pita hubamu. Tuhan, doma mardokah-dokah sedea menghadapi situasi naboritin. Borat doin idop pakon sedea. Tapi persaya doha nami Tuhan, hamdo na membere gogoh hubani keluarga ibagas makasomani sedea na ibagas naborit. Ase hamma membere kekuatan hubani sedea. Anjaha hamma homa membere haganup mencukupkan segala na perlu hubani sedea. Ajari ham hanami Tuhan, ase teruskan nami saling menonggohon sada pakon na lain sebagai kuria GKPS Padang Bulan. Yondos kon hanami haganup sura-sura nami Tuhan, rencana nami bani samingguon. Dakdanak na sekolah, narup pakon hanami pakon na luar kota. Perdalanan ni kuriamu bani samingguon hujape hanami ibagas rencana nami. Haganup sura-sura nami, haganup rencana nami. Lang botohkan nami Tuhan, aha nasihol masa huben nami. Pahot ham hapor sayon nami. Anggo marosuh kam Tuhan, totap doham makasomani hanami. Mandalani goluh bani samingguon. Terpuji, termulia maham Bapa. Yondos kon hanami Tuhan, malas ni uhur ni sada keluarga Bapa Jailum Bantoruan. Pataridahkon malas ni uhur ni sedea hubani Tuhan. Marhite sada persembahan unit seksapon. Asiboy on menambah sada situasi ibadah itongah-tongah ni kuriamu. Pasu-pasuham keluarga on Tuhan. Gabe pasu-pasu sedea bani goluh ni sedea. Lang pitah hubani kuriamu. Tetapi hubani haganup hasoman na membotoh sedea sebagai sahalak na persaya hubani Tuhan Yesus. Terpuji maham Tuhan sangonai homa kuriamu. Na dapat taridahkon
Malas nihur ni sedia hubamu Tuhan, melalui persembahan perpuluhan, melalui ucapan syukur, pasu-pasu ham kuriamu, urupi ham sedia bani goluh ni sedia. Yang doskon hanami Tuhan situasi COVID-19 sia. Terima kasih hubamu Bapa, doma moru bilangan nahona COVID-19 sia. Age pesonai Tuhan, ajari ham hanami, aseboy teruskan nami saling menjaga, aseboy hanami mandalankan prokes Tuhan domu na itetapkan ni pemerintah nami. Pasu-pasu ham pemerintah nami Tuhan, pemerintah na tertinggi dasku bani terendah. Pasu-pasu ham parhorja ni kuriamu, jemaatmu Tuhan namar horjai pemerintahan. Ase gabe pasu-pasu sedia, bain hasangapon bani goran ni Tuhan. Tarpuji, tarmulia maham Bapa, yang daskon hanami kuriamu, pitah hubamu, ibagas sada goran ni Tuhan Yesus. Yang daskon hanami juak-juakmu Tuhan pendeta esa girsang, pasu-pasu ham, pargogoi ham, urapi ham Tuhan marhite toni na pasing, ibagas padaskon, hata ambilan nama dear huben nami. Ibagas gorani Tuhan Yesus, hanami martonggo. Amin. Siul malao tangarota, hatani nebata, ambilan nama derin, na padas ni Bapak Pandita esa girsang, halaniai, kita alo-alo, ambilan nama derin, marhite doring haleluya nomor 127, ayat sada, ayat 4 tambah ayat 7, otondu namanggoki uhur. Paulisyon na marumbak, padaw hama mga batatamu, o Tuhan rodoham manupa korja, niya ganup cawalonmu, dori konita ayat pabitugon. Oh
Dami ni naibata na mangatasi ganup hauhuron. In mamaramot kon uhur pa kon pikiran na siyam. Ibagas Kristus Jesus Tuhatay. Bapa na surga idaham doha nami haganup. Kuriamu Tuhan. Hanami na adong igarejahon. Hasoman nami pagurimu na adong irumah at bani inganan na legan. Bahkan haganup kuriamu na yatas sisik ni tanohon. Na maribadah bani panorang nibi. Takas doy lobemu hanami haganupan. Lumay buka hanami uhur nami law manangarham marhiti hatamuin. Marsahap kam Tuhan, pinargugohan ni tonduimu ase mga rusi hanami. Janah gabi panduan ni kahaguluhan nami hatamuin, mandalani ari-ari nami. Gabi hasangapon hamulyaon bamu, hamigahon, malas niuhur janah naman buwan pasu-pasu iban nami haganupan. Ibagas goran ni Tuhan Jesus martonggohan nami. Amen. Oras mabata, Bapay nang hita na adong igarejon, sonay age, aganup, hasoman nami sa porsayaon, kurian ni Tuhatta, na irumah, age mungkin bani yanan nalegan, lang kebetulan irumah sa daryon, haganupan na dihut bani kebaktian live streaming ni Kuryatta, hun kekapes padang bulan, bani minggu na patuluhon Trinitatis sa daryon. Ambilan ibatta, ibuat humbani Evangelium Lukas bindu 4, na ipukah kon humbani ayat 14 das kubani ayat 20 sada. Ihuti-huti tama ase hubasahon. Jadi mula ma Jesus hu Galilea, ibagas hagogohon ni tonduyay, anjaha sarma baritani bani ganup na goriay inggot. Mangajari duya bani parguruan ni sidia. Anjaha haganup do mamujisi. Jadi rohma iya hu Nasaret huta hagodangan niyay. Mangihut kon hasomalan ni masuk maya hu parguruan ay sanggah ari sabat. Anjaha jongjong ma iya law mambasa. Jadi ibere mahubani buku ni Nabi Jesayas. Yukap maay gabi jupah si mana tersurat sonon. Tondu ini Tuhanin do sogop hubakku. Ay iminaki duau lao mengambilan kon ambilan nama diar bani halak nama sombuh. Isuruh duau lao patugah kon haluahon bani natar tutup. Apa mambahen marpangidah use nama pitung. Lao paluah kun halak na niodohodoh. Apa patugah kun tahun paridok niuhuran ni Tuhanin. Lupai igulung ma bukuay. Ipaulak maay ba ni si parugas lancar hundul. Jadi nono mahubani ganup mata ni halak na iparguruanay. Jadi ihatahom mahubani si dia. Sadarion majupah na tarsuratin na binoge na siyamin. Kasyam hasoman sa porsayaon, totuhaganuk duhita maboto peta Palestina. Tapi sunaipe untuk menyegarkan ingatan diardora itong gorhita lobe peta aitokin. Peta Palestina, omma peta ay ilubelubetta, jana anggoy dahita iatas, adong sada kota na ilingkari gerger, ay ma huta at kota Nasaret, i Galilea, i provinsi Galilea panorangay, agiba ni panorang ni Tuhan Yesus. Jana ilabung ni kota ay, uhapi siya munta, adong do sada danau atak tao ay ma tao Galilea inganan ni Tuhan Yesus menjala
pakos susian-susian ni. Mengalir do sungai Jordan hatau Galileon do pak selatan atene. Janah hutoruh jupahita ma sada nasomal igoran laut agi pisabuto nilang pala laut namin semacam danau do ma manay igoran danau atau laut mati atene. Ang gumanghut to sejarah ni Bibilta ilabung nyom hutan ni Silot sa pari ay masodom pa ko Gomora. Tapi longsor ma huta ay anjaha bui garam sonari gabi tao maayat danau laut mati janah lang dong haluaran ni bahni danau na sadon luar biasa. Jadi ang kuturo niya ay matiluk akaba na igorak kita nuan tapi lang kaluar bahay das kulaut habis-habis ilaut mati duha ganup ala ni bui ni garam ni. Jadi menguap terus bahnyai, habis langadong napala perlu mengalir. Nasihul patuga hota aima, ia ambilat tahun na isobut sadarion, aima kejadian ni utara nokan, i daerah Galilea. Atene. Aima sekitar ni gambar na ilingkari merahay, aima kota Nazaret. Idinga hita, Nazaret, aima inganan si Joseph pakos si Maria. Hunjai do si dia nabaruon lao selatan le Jerusalem na margoran Bethlehem Efrata anjay jay matubutu hatta. Tapi do ko simulak si dia hun Mesir ala ni usaha pembunuhan ni si Herodes lao mau si dia mulak hun Nazaret. Gabi magodang ijay matuhan Yesus rupakon mama ni secara khusus si Maria ang bapa ay si Joseph Girado Ramate. Alani do ko si berita perdalanan ni Tuhan Yesus 12 tahun di Jerusalem marpesta Paskah. Do ko si ay lang ang gabi baritahon pasal si Joseph ibagas Bibilta. Tapi ijayma Jesus magudang dalam arti sampai hira-hira marumur 30 tahun Tuhan Yesus. I Nazaret maya marhuta akon mama ni sonai adik botoni teneala niya dong duhma adik botoni kumbani si Joseph pakos si Maria. Tapi do ko si 30 tahun ay tardidi ma Tuhan Yesus. Ay maiba Jordan ang guyak katitaw ti nari petain asitarida nokan laut mati ay ijay i atas ni laut mati dilingkari izin sada sigorsing yang kuning ay makota Jericho. Barita do komon sa pari terbarita tumang. Jana ilabung ni ilabung ni Jericho on iba Jordan si Johannes Pandidi mandiji. Atene. Asi marumur 30 tahun Tuhan Yesus Roma yahan Nazaret hubah Jordan hubah ni Johannes Pandidi ididi me izon iba Jordan ilambung ni Jericho on. Anjahado ko si tardidi iya idi nga hita do soran ni naibata ondo anak kaholongan ni huru. Ini naibata sangkana tardidi iya atene. Dok ko siya'y ialamis Tuhan Yesus sada parlajuan, pencobaan. Ini nga hita do parlajuan ay alani isekitar ni Jericho on ay magurun, halimisan Judea. Yang masih kosong do Judea hita, songon pasir khasa atene. Jadi ijay ma Tuhan Yesus 40 hari 40 borngin marpuasa baru Roma tulu pencobaan. Pencobaan perut yang sudah lapar atene. Ipangido si Bolisay mang gotong-gotong haman ne batabe kam batu-batuan bahat du jay batu gurun do tene gabi roti. Ko siay na pa 2 ahon. Ipatuduma kubani haganupan segala duniaon akal ni si Bolison. Ngoraham marsombah kubakku bere men hubamu. Ini. Parlajuan na patuluhon ibuam may Jerusalem. Watas ni anjung-anjung ni rumah panumbahan. Atene. Lupatukam matungok kutoro. Alani tar surat do itatang-tatang malaikat ni naibatado ham. Tapi sa ada pehumbani pencobaan on lang mempan bani Tuhan Yesus. Perut dan makanan kemuliaan dan kuasa dan sanjungan-sanjungan no kanai lang adong alaniay mundur masih bolisay. Tadi koma Tuhan Yesus.
Tapi adong sadahata, ang ibasa hita ayat 10 tulo ni Lukason na siyam hasoman, ini jay. Jay dop salpu idalak ko si bolis ganuk parlajuanay. Itadik ko maiya, paima jupah panorang ni use. Rupanya Tuhan Yesus masih dicobai lagi. Ijama ay maduk ko si sonon Tuhan Yesus i atas parsilang. Roma jol mamakatahon, hona makatahon boy, marubak ko rumah panumbahan padiar honai bagas tuluari. Lepaskan dirimu dari situ supaya kami percaya. Ay mahatan jolma pano omma perlajuan na perpudi. Lepaskan dirimu. Jolma do makatahon ay tapi ursi bolis do sa butul ni na marhorjay bagas bibir ni na makatahon ay mase. Sempat dia ayah maguguni pa ako dua. Ako saday nahi at iniba ni Tuhan Yesus na boy. Paraw na so na ibagal ni. Aman. Ilaw Galilea itaw Galilea. Pitah marahitihatan. Laut sohma. Angin sohma. Yaso. Apa itu artinya paku? Tapi ayma. Isadari Tuhan Yesus. Anggo pala lupa tiya turun hun sila nga. Yang hita mago mahita ganupan. Siyang sao haluahon. Aku bisa. Biar tahu kalian itu. Pup. Dilepaskan dirinya dari salib itu. Anggo hita sao mahita. Rangan dong artit tabi agan na siya masok. Tapi mo nang doho mayayjay. Do kosi parlajuan na tulo na parlobe no kanay mateksta. Jadi mulak ma Jesus hu Galilea haninganap pandidion no kan halabung ni ba Jordan pakon ianan parlajuanay anjahasar mabaritani bani ganup naguri Galilea provinsi Galilea termasuk Kapernaum Nazaret Kana ijay mahaganupanay mangajari do iya bani perguruan ni sidia anjah ganup do mamujisi. Memang apa yang dia katakan betul dan meresap di hati orang sesuai dengan firman Tuhan. Ay mesti memuji Yesus do jol mai daerah Galilea on. Hunjay ma iya robani ayak tanasiam hasoman ayak 10. Jadi roh ma iya hu Nazaret huta hagodangan nyai. Kalau jay do ni unia no kasape marumur 30 tahun Roma ya hujay hu Nazaret. Songon hasomalan ni halak Yahudi setiap hari Sabat atau hari Sabtu ibadah laudo si dia orang-orang dewasa biasa ni hu sinagoge hu rumah perguruan anggo rumah panumbahan sada da say Jerusalem tapi anggo sinagoge ada di tiap kota ada di Nazaret ada di Kapernaum ada di Kana pakun hota naleganay tapi acara ijon langadong korban ibani rumah-rumah pertungguan on sinagoge on yang ada Aima mabasa firman. Tupai perenungan ni puji-pujian cukup. Ay dosa. Aima na ihuti Tuhan Yesus ihutan yon in Nazaret. Ahan ini bani teks tayo na siyam hasongan. Jadi roh ma iya hu Nazaret huta hagodangan nyai mangihut kon hasamalan ni masuk maya hu perguruan sinagoge rumah perguruan pertungguan ni sidiay sanggah hari Sabat. Anjah jong ma iya laho membasa. Itanda halak duya Nazaret. Karena hanya sebentar dia pergi untuk dibaptis dan dicobai. Roma yuse hujay. Tapi na siya mahasoman, ibani na sonayay, roya hujay, dihut i rumah panumbahan, rumah pertungguan perguruan no kanay. Jong mayalaw membasa. Jadi setiap orang dewasa, biasanya itu setelah umur 12 tahun, itu nih lain ijay may anggap dewasa mungkin ay do humahita maban dok ko si manak sihon yang anggap dewasa 12-15 tahun itu deh jong maya jadi Roma parugas Roma si bubahon ibadah di rumah panumbahan ibere mahubani gulungan ni surat ni Nabi Yesaya terhita tongon so nah marupa ni gulungan ay marupa ni gulungan ay itu nih jadi lang buku songo buku tahun lembar tapi adong dua si joloman ni. Jadi igulung mon alani hala Israel biasa ni surat ni han hasia mudui bahasa sambilo totu ijom may gulung ase masuk terus ata igulung isu kanan yon masuk terus sujasonin. So naima na ibuka ni Tuhan Yesus on. Anjay ibasa ma nini ibani teksta. Jadi ibere mahubani buku ni Nabi Yesaya yukap maay gabi jupah si manatar surat sonon omma ibagas gulunganay
Tondu ini Tuhanindo sogop hubakku, ay iminaki duau, pakon satorusni das kubani ayat 10 siya. Baru do ko si salosi ay, siya masoman, sonay do memang si dia, ang kusang mabasa ay, biasani uduk mahaganupan, sang mabasa ay, anjahado ko si ay hudul mause, baru mapatorangkon arti ni aha na binasa niya ay. Sonay ba Tuhan Yesus dyan, ayat 20, dopay igulong mabukway, ipaula maayba ni si parugas, petugas ni rumah perguruan ay, lanjar hundul maya, tumulay maya patorangkon. Aha maksudnya ay. Tapi humbani hatorangan niya ay na paling menonjol na surat Lukas si John Aima. Jadi ihatahom mahubani si dia dok kudulia. Sadariom majupah natar suratin nabinoge nasyamin. Aha na hinatahon ni Nabi Jesaya bani Jesaya 60 sada ay ayat sada pakudua ay sonari mapanorang ni itu telah terpenuhi dom majupah sautai. Ay dua si topik ni mingguat tamak katahon sadarion Yesus ay mahagugok ni hata ni naibata. Jesaya bekerja kira-kira 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Ijay do ihatahok katanok kanayay. Ito ni. Hape ni Tuhan Yesus sonari madajupah ay na hinatahon ni Nabi Jesaya ay. Arti ini marhite na roha hutong-hatongan na siyam saut maay. Ay mas yung gopar Nazaret marah do ba ni hatanyay. Kok pandai-pandian pula kawan ini. Dia kan kita kenal bapaknya sama mamanya, saudaranya sama boto-botonya. Tapi na siya masoman. Lang pala porluhita sa gopar Nazaret ay marah. Isi ni hata ni Tuhan Yesus om matongon renungkok kita lobe. Na siya masoman. Manay patalar bani Minggu Epifanes patuluhonon. Ihatahon Tuhan Yesus, tondo ini Tuhan Indo sogop hubakku. Sebetulnya ang kuidahita sebelum ikandung si Maria pe Tuhan Yesus, doma dong hata ni naibata. Marhite malaikat Gabriel ay. Ito ni, ala ni sangsi si Maria magkata, bagaimana itu bisa jadi? Saya kan belum kawin. Ni malaikat ay, kuasa ni naibatado na makorjahon haganupan ay, ala niyay, anak mo na law tubuhay pe, anak bunga tubuh may, anak ni naibatado. May hatawak kinanay, na siya masoman. Baru sang kana tardidi ay, tardidi ay Jordan ni didi si Johan, tarboge mo sa mukap malangit turun masongon darapati songon atas wadas uluni. Anjaha tarboge sorahun nagore atas, ondo anak haholongan ni uhurhu, marosuh do uhurhu bani tangihon na siyam maiya. Na siyam hasoman ay manehataho Tuhan Yesus on. Jadi nini tuhata, tondo ini Tuhan Indo sogop hubakku ay iminaki duau. Saya diurapi nini Tuhan Yesus. Tongon do na siyam hasoman. Memang dari semula dia sudah dipersiapkan. Sejak belum lahirnya pun sudah dipersiapkan dia untuk itu. Untuk apa? Odona porluiren kok kita. Kehadiran ni Tuhan Yesus aima lao mengambilan kon ambilan nama diar bani halak nama sombuh. Mungkin sedikit kita perlu renungkan apa ini. Memang orang Israel pada saat itu adalah di bawah jajahan Rom. Kekuasaan di Rom dosi dia. Ay masih bahak halak Israel na kecewa. Bahwa Tuhan Yesus yang sedemikian hebatnya bisa mengadakan tajam mujizat, bisa mengadakan angin ribut menjadi tenang. Tapi itak kapia sosohas saya lang ipardulihon. Sangga na lau iparsilang konaya. Sebetulnya tidak apa-apa itu, kekuatan apapun bagi Tuhan Yesus sebetulnya tidak ada artinya. Tapi urapi duau, iminaki duau, lau mengambilan kon ambilan nama diar bani halak nama sombuh. Nasya masoman. Lang pitah bani panorang ihataho Tuhan Yesus hatanyon relevan. Sonari pesabutul ni relevan tumang dohata ni Tuhan Yesus on ibatta. Agepe dom mahira-hira 2000 tahun hatahon ihatahon Tuhan Yesus i Nazaret. Iurapi do iya lau mengambilan kon Injil, ambilan berita nama diar hubani halak nama sombuh.
hita ganupan. Sonari ida hita do dunia ta semakin majangin, semakin semraut, semakin menakutkan. Atine, ay madunia ta sonari na siya masoman. Na ida hita diba, agi pala ni horjani hita jolmod dumabem maseda ay. Ganup i dunia on sonari, cuaca yang tidak menentu, songon na soongga masak na siya masoman. Atine, bencana alam, gunung berapi, kebanjiran, banihagano inganan na siongga terjadi. Memang alani salah tadu diba. Tapi porisona hape na siya masoman sa porsayaon, marhitehon ni hata ni Tuhan Yesuson, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus ada peneguhan. Adong hot nyuhur ibatta lau mandalani 10 tahun, pabuat Tuhata, tetap domangida hita, tetap memperdulikan, tetap memperhatikan hita ibani kehidupan. Agi bedong hamaholon ay ganupan. Jadi relevat tumang duhata ni Tuhan Yesus onagi sonari, ibatta na porsaya. Marahaw se, isuru doaw, lau patugah kun haluahon bani na tertutup. Bani panorang ni Tuhan Yesus, idi nga hita, langong gadong ipaluah, seorang humbani penjara. Paluah Tuhan Yesus. Asimak sunyok ka pesedo, penjara songon na yaro si hita. Atene, na ikunci ibagas jaring lang ay masuni. Tapi hita na terkungkung na tertutup ibagas kuasa ni dosa. Ini hita doahan ini 1 Petrus 5 ayat 22. Waspadalah. Jaga mana siam. Ay nama watawa do imbang na siam si bolisin songon singa na maraum lau mangindahi atap isa na boy bonduton ni. Jadi ay makedat ta sonari papainang. Jadi relevan don. Ito ni. Tertutup dosa betul ni jolmo. Tapi puncak ni horja ni Tuhan Yesus na paluah konai. Aima humbani parmatenya ay sabuto ni domma selesai haganupan sagala na sonay hasa ongga sonon adong usihan na ibay kasoman pasal dosaon. Sebetulnya anggo ulo ni ulo kay dom malisat. Ano dong domad duding tay kan? Dumelisat kon Tuhan Yesus bani silang nyai ulo ni ulo kay. Tapi ulo kai bodo terus age pedom mali satu dunia tak piga-piga dodah lamang gepor soni ehur ni hujai hujon irabasi genupan. Itu hanya contoh. Itu hanya usihan umpama. Sonai makuasa ni dosa ai da subani sonari na siya masoman. Ai masih itu mang do jol masonari na tertutup na terpenjara ibagas dosa. Atin. Ba na terpenjara ibagas dosa lang boy lari hujai lang boy maluah hujai masih alani lalap ibagas urni horjana sumadiara itu lalap tubuh. Terpenjara lah, terkungkung lah, tertutup lah ibagas kuasa ni dosa ay. Ay mahumanay pasinga aku bata, ulang da bapainang, nasiam sani na boto na maposo, ihut-ihut nasiam lalap horjana ni dosa ay, lalap ibagas penjara ni dosa ay nasiam. Kan kira-kira itulah yang mau dibilang oleh Tuhan Yesus dengan firman-Nya ini. Artinya. Anjaha mambain marpangidah use nama pitung angko bah di horjau Tuhan Yesus si Bartimeus pakon naliganay atene bah do nama pitung ibet Tuhan Yesus mengidah. Tapi hapitungan di manusia zaman ini lebih luar biasa. Lebih luar biasa na siya masoman. Tongom marpangidah do hita haganupan agi idalanan. Ibu to hita do pabua ilu beta adong kendaraan. Tapi bah do majolma so nalang marpangida hai potong dasa sik hujan. Ya, berarti secara rohani, secara kejiwaan sebetulnya buta. Agepe bodil panunggoron, bodil mataon, tapi yang go uhur ni makanya ada istilah buta rohani. Ini buta rohani. Majangit tumang dunia tasonari na siya masoman sa porsayaw. Aw mabugi-bugi televisi nuanon, so nalang tartanaw. Ito. Bukan saja lagi orang-orang yang kita kenal sebagai istilah kurang perhatian. Tapi agi
Bah, agi halak si parugama bahak manonon na nagabi mapitung. Tongon bodil do matani, celik matanya. Alani na celik idol hama matani ida ganupan, ida murid ni jenges. Peribitung ya, langi ida murid ni jenges. Alani sonari guru na makahua murid, kan hebat kan? Itulah kebutaan rohani yang ada pada zaman ini. Tapi yang Tuhan Yesus sebetulnya domma isalosehonai. Yang penting asal taat kepada firman-Nya dan kuasanya, itulah yang aiduna mandaihun haluahonai nasyam hasoman sa persayaon. Jadi yang gue hita kebutaan ni bui jolma bani panorang sonari luar biasa itong-atongan di dunia. Tentu maksud Tuhan Yesus pe sebetulnya dah domma ubain malum hapi tungonain ini Tuhan Yesus. Tapi ulang betong itu na siam muhur na siam lalap. Jangan butakan rohanimu. Dengarkan firman, ikuti itu, kerjakan itu. Tadani naduk malua. Tentu itu maksud itu hatta marhiti ambilannya. Namang yun. Lao paluah kon halak na nyodoh-hodoh. Nanyuduh-huduh yang terus ditekan. Hosa-hosa aduh ita bani haguluan o sonari na siyang bapay nang. Hosa-hosa. Takutlah. Ito ni. Waspa, bimbanglah. Ragulah. Si patarado tuwi baga suhur. Na ida Tuhan tu pinaihan namin. Kok dibiarin aja ya? Masih patur Tuhan kan kami solon. Dunia nyon. Padahal dia katanya mengasihi dunia ini. Nasya mahasoma sa porsayaon. Ingat kita nukan kuasa ni sibolis na turusayo pe manggiori ay dong do memang lape maguay had dunia tau sonari. Tapi dengan memegang Tuhan Yesus dan firman-Nya dan hidup sesuai dengan itu. Ijay mahita asi malua humbani tekanan uduh-uduh nukanay haganupan. Asi bohita gak bebas bernapas ibani kehidupan on. Lang mabiar lalap menghadapi dunia tasi sonari. Lang ragu lalap, lang sangsi lalap menghadapi kejadian-kejadian na masa. Alani sa sitong ni dom matado hubay kaganupan ay ni Tuhan Yesus. Di atas persilangay sudah selesai. Cuma di nga hitanukan limbaga ni bapat na magkatahon ay memang dom madisat namin lang mamagut biulo kay be. Tapi ekornya ay masih bisa menliliti hujay-hujon. Anjaha ang gue diliti homa boy do mamatin na siya masoma. Apa patugah kon tahun paridup ni uhuran ni Tuhanin. Hunjuk bani Bibel tatulumu sa 25. Ay matahun jubil bani halak Israel. Sa hali 50 tahun, ya dongkon pembebasan. Pori targade tanong ni sa dahalak, ipaulak may hubani pemilik semula. So na ay matahun jubil ay paridup ni uhuranan. Itahaganap. Semuanya ini haganupan o sabutul ni domma lengkap ihorjahot tu hatta marhite panubusyon niya. Asin na penting sa sitong nyoman do. Mulak kita hubani. Ihutoki sa hata ni Tuhan Yesus. Ase ipargugohi ta na siya masoman. Mase alani iya sa diri magkatahon memang hasomanan ni duhita. Matius 22 ayat ini. Nini ijay ni Tuhan Yesus. Ingat ma, say hasomanak kuduhani maganup ari rosiroh ujung ni duniaon. Sampai akhir zaman aku beserta dengan kamu. Totu marsuku kita. Ay langong gaidahita haganup Tuhan Yesus na siyam hasoman. Mungkin ada orang yang mengatakan, aku ketika berdoa di kamarku, aku melihat Tuhan Yesus datang berpakaian putih. Tidak apa-apa, kalau memang Tuhan berkenan menunjukkan dirinya kepada dia seperti itu, biarlah. Tapi saya sendiri belum pernah ditunjukkan kepada. Tapi saya yakin betul. Por saya tu mangruau, pawado hordo Tuhanin bani sagala na makabiarisi. Nasya masomat sa por saya. Anjaha terlebih dokosi iusehon dicurahkan roh kudusai. Artinya. Songon na hubani si Petrus pakosusian na leganay bani hari pencurah roh kudusay. Ada perubahan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Nini Tuhan Yesus janji ni bani Yohanes ayat.
upindo pe hubani bapain. Ase ibere huban nima si pangapitiin ay matondui si parmaloyin imma makasomani hani malalap. Sonahado si markuasa. Bagaimana caranya supaya Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita dan di dalam hati kita untuk menuntun kita. Ala nilang tarida Roh Kuduson. Nasya masoma. Sonah caranya. Saya rasa kita ingat cerita Cornelius. Kisah Rasul 10 atene. Magbasa ita lawan ni Apostol Bindu 10 ay. Roh si Petrus sujabu ni si Cornelius. Sahalak orang penting ni kekaisaran Roma ni panorangay ni tempat ton. Ikesarea. Anjaa na masa. Marambilan si Petrus ijay. Tapi sangka itangar si dia hagano hatani ambilan ni si Petrus ay. Nini bani ayat 44. Jadi sogop matondui na passing hubani si dia. Lahon ni Apostol 10:44 atene. Wedi hitay na siya masoman sa persayawan. Sugok matundui na pasingay. Jadi oddo sa butul ni rahasia ni kehidupan tahun. Agi pelang idahita roh Tuhan Yesus hadir. Agi pelang idahita lidah-lidah apuyai sogop i atas ulutta. Songon na yalami si Petrus pada hari Pentakosta. Tapi anggoy di hita ahana masay keluarga ni Corneliuson. Lahuan 10:44. Jadi sanggah iha tahun si Petrus hataay sogop matondui na passing bani haganuk na manangar hataay. Ini kuncinya. Ada si perlu tumak kita na siya masoman manangar hata ni naibata. Entah itu baca sendiri, entah itu bersama keluarga baca, entah itu dari WA, entah itu dari radio atau apapun. Tapi perlu jangan ulang adong namin hari lang itangar hita hata ni naibata. Mase alani marhita na sonayay sorap ma sugop ma tondui na pasingay ubat ang guduma sugop tondui na pasingay memang diarahkanlah kita. Ibani kehidupan on hubani segala dalan na madiar harosu ni naibata bain hamulyaon ni anjaha bain hadiaron ibat tahaganupan. Ang gusto na itu kuria na hinaholongan ni Tuhan. Bani minggu patuluhon doktri dot kosi Epipanias sadarion ondo na perlu idingat kita. Tuhan senantiasa bersedia hadir bersama kita. Anjaha tondui niay na mengajari ay na membaik kita pandai menilai segala kehidupan menghadapi segala macam kehidupan di dunia on. Anggoy tangar hita hatan inay bata sorap mai bata haganupan marhite kuasaan. Baru permulaan idalan hita tahun 2022. Aripa 20 tuluhon sadarion. Bisa dibilang masih permulaan tahun ini. Masih panjang tahun 2022 yang akan kita jalani. Dan segala macam masalah yang kita hadapi. Covid pelapi woto hita diga salosya. GP menurun ni tanukas syukur bagi Tuhan sudah menurun. Tapi kita semua masih taat dengan prokes. Saya masoma. Dharma ulang, sirang, uhurta, humbani Tuhan, takon, hatani, alanyaido, na melengkapi hita, na mapargugoy hita, na menuntun hita ibani kehidupan on. Ang godom matondui ni bata mga rakok kita, seng anjay tidak akan kita dibawa ke jurang. Tapi buanon nido hita hubani dalan harusufni, agisa dokah perdalanan tahun 2022. Bahkan seterusnya sampai kapanpun alani janji ni Tuhan Yesus saya inma makkasomani hanima lalap sampai Tuhan Yesus memenuhi maksudnya untuk datang kembali sebagaimana yang ia janjikan kepada kita, kepada murid-muridnya dan kepada semua orang percaya di bumi ini. Ando harma nasyam bapaina. Saudara-saudara nama posok baik anak-anak sekolah minggu, supaya kita senantiasa dengar-dengaran akan firman, karena itu modal satu-satunya bagi kita untuk tetap bertahan dan sanggup menghadapi segala keadaan di dalam kehidupan ini. Baik hamaholon, odo-hodo, naborit, ataka hapi goranyon, anggo marhasoman hata ni bata pakon Tuhanin sendiri kita magtupakon haganupanay. Niscaya kita
akan menang di dalam segala bentuk pergumulan yang bagaimanapun bentuknya. Saya pergugui Tuhan maita, anjaha terima kasih atau konot bani Tuhan, bani permulaan tahun 2022 domai pahot uhur tak, asih tetap kita marsi joloman hubani, pakun hubani, hatani. Amin, mertunggu maita. Tuhan Yesus Tuhan nami, persaya tumang doha nami Tuhan bani ahana hina tahumit. Betul-betul dodom maroham, paluah kun hanami, humbani hamaholon nami. Bahkan humbani penjara ni dosain, na terus mengikat kanami namin, asi ulang boy hanami jupahan haluahon. Tapi marhite Tuhan Yesus, domay paluah kanami, halak na maluah mahanami, anak pakon buru ni harajaonin mahanami, age petongon sadar doha nami, buye o Tuhan na manggangguy hanami bani kehidupan. Baik kam mahanami marpangidah secara rohani, marpangarusion, manangihon, anjahatong sirsir Tuhan berhubungan pakon ham, asibubahon tundui hanami, mandalani haguluhan nami, na hotop tumang mahol, ibani perdalanan namin. Ham Tuhan na ibataba pa namin. Terpuji maham Tuhan. Nandok memberi huban nami kesempatan na sonin marhiti anak mo Yesus Kristus. Bubahok kam matungok ka nami terus. Songon janjimu alani domma igo kihampadan. Igo kiham janjimu marhiti Tuhan Yesus Tuhan nami. Imma homasihol ni uhur nami. Asidas kubani ujung ni perdalanan. Bahkan dasu ujung ni duniahon. Songon hata ni Tuhan Yesus Tuhan nami. Tetap ham Tuhan menjolom, menjagai, memelihara, menramot kon hanami bani perdalanan ni kuluna. Terima kasih mabamu, boy hanami marminggu sadarion. Puji hanami ham. Agipe Tuhan, tongon dong pesih biaran nami lalap terlebih na borit kopit 10 siya na terus ope adong i dunia namion. Tapi dong maidahan nami. Lambin takas hidup ni hurmu, lambin moru, hanami pelambin taat mahoma nami. Agiba ni peraturan na adong, termasuk protokol kesehatan, alin marhitihon niin, boy lambin moru Tuhan, pengaruh ni naburitin itong-atongan ni dunia nami pakon lingkungan na. Dumay tangar hamsapat nami, tonggo malas niuhur, sonay tonggo panginduan, lao, mangrupi, asomak kasoman na ibagas hamaholon, terlebih naburitan. Osmohur nami, biro mudo Tuhan songon na harus sukokam, alani holong dohur mo mangidahan nami haganot. Salose may ibadah namyon, ya mula pihanami kun rumah mon, sonaya ginay rumah sonari panorangon, iya idalani hanami arion sa turusni, janah patar pako sa turusni, hari-hari kerja use, ijaw si hanami, makorjahon tanggung jawab, orja, pakun kegiatan-kegiatan nami masing-masing. Urupi bobahok kam hanami, asitong dinga hanami bani hatamuin, asimar parlaho, mangguluh kanami domban bani haroso niyo. Terima kasih mga Bapa. Ibagas goran ni Tuhan Yesus, martonggo hanami. Amin. Kurian ni Tuhan, paima yondos kon kita galangatta. Tangar hita malubi hata ni naibata na gabi onjolan battala o manggalang. Ay mana tersurat bani Psalm 50 ayat 14. Galang kon mabagal niuhur bani naibata. Anjaha galari mabagah-bagah mo bani si timbulanin. Sonari ondos ko kita ma galangatta.
syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku tawar selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Riap mahita jongjong. Martunggu mahita mangondoskan galangat tahubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami perdiar layak janah naunjah huban nami. Terima kasih mahatahonon nami hubamu. Halani tongtongdo ipasu-pasu ham guluh nami. Domai hasomani ham hanami. Jana ipasu-pasu ham horjanami das kubani sadarion. Sonari ibagas malas niuhur. Roh dohanami mangundoskan buah ni horjana dop pinasupasumuin. Gabi galangan hatarima kasihon pakun puji-pujian nami hubam. On pesay jalo ham magalangan nami on bain hasangapon ni goranmu. Jana membahen lambir marhataridahan harajaunmu i dunia. Ibagas gorannya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, ijalo hamma tonggo namion. Amen. Huandoskon bani Yesus haganupan dirikon. Ham Jahoba Tuhan janah naibatana pasing anjahan marmulia doham. Ai isi pelang humban nami na ongga mangidahkam. Anakmu na sasadain Tuhan Yesus Kristus do napabotohkon hamba ni duniaon ban nami haganup jolma. Hinorhon niin gabetalar haganup idup niuhur pakon holong niate apa horjamu bani guluh nami. Sonai homa hata pakon harosuh niuhurmu rosi padanmu ban nami. Maidop mauhurmu ban nami. Parguguhi hamma hanami marhite kuasa pakon hagugohon ni tondui na pasing. Asilambin marbagal panandayon nami bamu. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus jalo hamma tonggo namion. Amen. Hamba panami na inaguriatas sa inapapasing magoranmu. Say roh maharajaunmu, say saut maharosuh ni uhurmu inaguri tonga honsongon na inaguriatas. Bere hamma ban nami sa daryon haguluhan ari-ari, sasap kamma dosa nami, songon panasap nami bani dosa ni hasoman na mardosa dopak kanami.
ulang hanami bubay hamhu parlajuan, paduah kam hanami humbani pangago. Lau manasiam, jana ihatahon Tuhanindo homahubatta, bulak do namin sabion, tapi otik do si parhorja. Ay pepindo hanimama bani simada si sabionin, ase isuruh si parhorja bani si sabion niin. Jalham mapasu-pasu bani Tuhan na ibata. Ipasu-pasu anjah iparorot Tuhan na ibata maham. Isondangkon Tuhan na ibata mabuhi ini hubamu anja hamaidop mauhurni mangidahkam. Idop pakon Tuhan na ibata mabuhi ini hubamu. Anja ipasorap madamay ni hubani tonduimu. Amen. Oras mahubat dah ganupan selama hari Minggu, Tuhan mamasu-masuh kita.